beşdari ve Ama dest bekir. tamam az derdik abim Kerem kın. Maçavan heca tema hoş be. Biro bernamame leser bu yere Halepçe. Halepçe kodama pegotten de dileme de birin o de çaveme de hisre. Jiber ko hazaran kes zarok khort biro kal hatın kuştun. Hunça kodzanan gaza kimyevi be emri Saddam Hüseyin de 16 Adar 1988 de lehemberi geli Kürt de bajarı Halepçe hat anlandı. Dvi erişe de be hazaran mirov hatın kuştun o be hazaran kesçi birindar var. De dirokê de jwek jenosîdekî li dijî gelê Kurd hat hesibandin. Temaşevan hêja onêvanê me azîz li ser navê Partiya Mafa Azadiyan Haqparê ez ve hestên herî germ wesilav dikim. Hûn bi xêr û xweşî hatin. Me xwest em bernameyekî bikarbînin. O vî bernameyê de Komkujiya Helepçeyê birbînin. Di vî beşê de çend mêvanê me qedirbilind hene dixwazim wan bi we bidim nasandin. Hevdara me ya destpêkê bi rêz Kek Lokman bû. Lê Kek Lokman mixabin asfengekî teknîkî çê bû me nekarî em pêra têkilî dayînin. Em ê li benda wî bisêkinin dîsa. Ez hêvîdarim ku were konê jê em mêvanê xwe niha bidim nasandin dîsa ê ku niha halê hazir re heye peyvdara me dudiyan Kek Mihemed Sala Kadirê. Kek Mihemed Sala ji Kurdistana Rojhilat berpirsiyarê PDK'yê ye. Yani Partiya Demokrata Kurdistana İranê. Hûn bi xêr hatin Kek Mihemed Sala. Rêza hürmet bo cenabê te Kek Mihemed Baqî bo hemû beşdarbûyên rêzdar Kek Ömer Koçerî, Kek Abdurmanaf ve Herbisa Kek Şerîf û hemû bînerên ku wê bername we dişopînin. Ez berpirsyarê peywendiyên Kurdistanî PDK'yê me ji bo zelaliya ku te kerem kir. Berî her tiştî ez hevce dizanim li hember reha pake şehîdên Kurdistanê bi xasmanî şehîdên Komkujiya Helepçê serê rêz û vefayê em bitevînin û silav û pêzanînên emeknasî û welatperweriyê bo reha wan şehîda bişînin. Bijara Helepçê dirêjiya yanî bêjin Komkujiya Helepçê dirêjiya prosesa yanî prosesekî komkujî cenosîdekî mezin ya Saddam Hüseyin dijî gelê Kurd li başûrê Kurdistanê ye û eger em nêze bikin li salê 1986 û 87 û heta 88 û heta 89 jî dom kir ew prosesa ku yani bi navê enfal hat naskirinê ew prosesa ku Saddam Hüseyin peyva enfal ku wekû kodekê ku di nav ayeta pîroza Qur'anê de înan ev kod ji bo tunekirina gelê Kurd ji bo kokqelandina gelê Kurd enî xiste barê cîbecîbûnê di pêvajoya vê prosesê de zêdeyî 4500 gundê Kurdan di başûrê Kurdistanê yenî li gel xaliyê hatin rastkirinê û hemû rûniştiyê wan 4500 gunda hatin veguhastin ku niha jî kes nizane çarenûsa wan herêkî li wan di cihekê de hatin komkûjkirin ku niha jî dibînin di biyabanê yenî di deşt û sehrayê Ereba de hêstkê wan tên peydakirinê yê zaroka yê jina yê pîr û kala. Ewa ku nêzîkî
8,000 کرد باشور کردستان لباجار و هرم جور بجور لوان 4,500 گنداده هاتن انفال کرن، یعنی هاتن به سر و شون کرن و زیده 8,000 جی بارزانی در نوان دا زیده. او پروسیسا که جعالی رژیم صدام حسین یا هوو دجی کرده هات مشاندن جبو قتل کرنا کرده بو و بیدن کرنا همو دنگه که بو اواکو کرده بدرجه یا دیرو که جبو دست خصنا مافی خال باشور کردستان کربون. لما مدید یعنی یا شیمیای باران حلبچه جی یعنی تدکاری بیجی درجه و اقلیتی بود، درجه و پروسسه بود، یعنی اونا لهو گریداینه، یعنی تنکاری حلبچه لانفال جدا بکی، یعنی شیمیای باران حلبچه درجه پروسس انفال کرده بود یا کنکوژی و نوبرنا کرده بود. آلی که دیده اگر ام بخوازن مجارا حلبچه بینن برباس باشتره که ام هندک پیزانین زیده تر بدن تماشاوانه و دوی دما که شیمیای باران حلب چه بو دزانین که نزدیک 8 ساله بود دنابر ایران و عراق ده شر وان دو دولتا به هوره هبو تبی او شر که دنابر ایران و عراق ده هبو لهر دو بشه روجهلات کردستان و باشور کردستان جی تفگر رزگاری خوازیا نتوی هبو ده روجهلات کردستان ده حزب دموکرات کردستان ایران توی کوماله و هند پارتی اندنه که هبون یعنی خباتا که خورد جبو مافی نتویا کرد یعنی دمشاندن و دجی رژیم ایران شرد کرن. اینی وسط باشور کردستان دجی و دمه انیا کردستانی هبو، یعنی برای کردستانی هبو که پارتی دموکراتی کردستان، یکیتین اجتماعی کردستان، حزب سوسیالیست و چند پارتی دنو او برای کردستانی یعنی انیا کردستانی در جهه خواه گرتبون اوان دجی صدام حسین تکوشین دکرن. لبین او برای ده یعنی هم پارتی روجهلات کردستان یعنی تکلی پیوندی وان به حکومت عراق رهبو لبر بکو اوکو دبیجن دجمنه تا دوسته تا و دمه ده لبر بکو حکومت صدام حسین شر ایران دکر دخواست همو گروپ و پارتین کو دجی ایران یعنی بیجن اوه اپوزیسیونن یعنی اوانجی بخوا خط یعنی آلیکاریا خواه دجی رژیم ایرانه لی ام وک حزب دموکرات کردستان ایرانه نکتن بنوی سیاست کو صدام حسین دخواست تبی بی کو تکلیه ما به حکومت بعث رهبو ما لآلیکاری وان جبو خورد کرنا خبات خواه استفاده دکر لی ما بزودنوا کرد اینی سربخوی سیاسی خواه پاراست بو او مثلا پرنسیپی که گلی گرینگه کو دقت وره کرنی کو پارتی کردستانی ده هر بشکی ده چان بکارن اگر تکلیه خواه به ولات حرمی را چه دکن یعنی اوه تکلیه یعنی سنوره که جیره دابنین کو نه به سبب دستیواردان لکاربار وی بشا کردستان یا نه به سبب ضررگهاندن به تفگر رزگاری خوازی کرد دوی بشیده او دقت کرنا ها سیاستی که گل گرین بو کو به پارتی آمده به تایبتی به پیشنگاتی دکتر عبدالرحمن قاسملو ریبر مزن ناسکری یعنی او سیاست ها هاتبو عیار کرنی لبر ویجی لعین حال ده پارتی باشور کردستانه که تکلیه وان به حکومت ایران رهبو مخابن او بیجن چارچوه که وسا ریکوپه که بکاره اوان پرنسیپه ها لخواب بگره یعنی نکارین بدباشی یعنی جگیر بکن داکو او تکلیه نبه صدام ضرره لبر بی صدامه ام دبینن وقتی که روژا یعنی روجهلات کردستان ده هرما هورامانه پاوه باجار پاوه نفسود و هن گندو بیجن جاین در دوره و او هرم دست مده بود هرم آزاد دست حزب پیشمرگی کردستان روجهلات اداره خود ریابری هبو یعنی کاربار وی داره مده کرن رژیم ایرانی جبو کو بکاره با اول هرما دست حزب پیشمرگی کردستان درخه لعین حال ده
هرم که لباشور کردستان جی و منطقه شارزوره دگه هوسنور هورامان عالی بیجن روجهلات و باشور به هف گرید ده اوه هرمه جی یعنی بخ دست خود بو اوه کو هیز اپوزیسیون یه عربا یه کو دجی صدام حسین اوان به هرمه ده جیگیر بکه مدید یعنی 14 آداره و 15 آداره هیرش کی خورد عالی هیزن ایرانی و هاتا کرنه سر هیزا پیشمرگی روشالات کردستانه یعنی تبی حزب دموکرات و کوماله لمنطقه هورامان و منطقه پاوا و نوسود پاشی دو روز شهر او هرم کتن دست رژیم ایرانه خلق وان هرم روشالات کردستانه تبی پیشمرگا و جن زاروک مالباتا و گشکا برای خودان ملی باشور کردستانه روژا 16 آداره که او هست در بازی وی ملی بیجن سینور نابر روشالات و باشور در بازی ملی باشور ببون هنگی ام دبینن هیزن رژیم ایران هیرشی حلب چیجی کرنه و دنا وانده هند هیزن اپوزیسیون عراقی جی که هبونه او بویا که دبینن صدام حسین جی جبو اوه که نهیله او پیلانا رژیم ایرانه یعنی که دو دولت که به هفر شرده بون یعنی نهیله که پیلانا وانجه بگره ام دبینن وی داره ده شیمیای باران حلبچه کریه یعنی هر دو آلیا ام دبینن کرد بونه آمانج هم دمل روشالات کردستان ده کرد بونه آرمانجا هیرش رژیم ایرانه هم دمل باشور کردستان ده جی به پیلانا بیجن حجوم رژیم ایرانه بو جگیر کرنا اپوزیسیون عراقی در نو خاک باشور کردستان ام دبینن وی دارش دیسانه باجار حلبچه و کرد باشور کردستان بونه آرمانج وی جرایی هیزن ما کتن نو و جبهه دو آلیا ده روژا 16 مهه که شیمیای باران لحلبچه هاتیه کرن تبی او تراژیدیا که بو جن و زاروک پیر و کالن باجار حلبچه چه بو که زیده 5000 کس دوی شیمیای بارانه دوی کارسات ها مروی جان خود دستدان لعین حال ده به صدان پیشمرگی روشالات کردستان و مالبات و جن و زاروک جی عینی دناو وی روشه ها آلوز دناو شرکی وساده یعنی هفتی که دوم کر به زحمتی که هری زور به تایبتی به آلیکاریا هیزن برای کردستانی یعنی انیا کردستانی هیزن باشور کردستانی با آلیکاریا وان کارین او هیزن پیشمرگی حزب دموکرات کردستان و جن و زاروکا به سلامتی در باز بکن لی هیزن کوماله مخابن یعنی زیده 8 کسی مخابن یعنی به صدام آوه هنده که ری آخا خلطان دبون بلد نبون کتن نو پسویا لشکر عراق و یه ایران وی جرایی او هیزا گشکا تیده چو براستی کمکجی حلب چه به سال 1988 یعنی 16 آداره برینه که مزن لسر راه همو مروباتی بتایبتی یا نتوا کرد چه کر یا هری نخواشی او بو او چک کمکش یه شیمیایی کجا آلیه ولات اروپی آلیه فیرما و کمپانی المانی و فرانسی و بریتانیایی و اوانه که بو صدام حسین هاتو بنشاندنه لبو برجواندی وان یا که دخواستن به ری شر ایران و عراقی و هر یک لوان برجواندی خود در روشالات نواراسته یعنی جیگیر بکه مثلا دجاتیا اسرائیل و ولات عربی یعنی ولات عربی و ایران او بو صدام میوی هندی که ویر نوبنده ده کرد به قربانی و هیچ یک لوان ولاتاجی ام دبینن هلوسته که وساب مروی نگرتن یا که بیجن ایدانه کرنا و کمکجی و یا که ری بدن بزانن که برپرساتیا دابین کرنا وان چکی شیمیایی جالی کی جان ولاتی و بو که جزا وردانه و او کمکجیا یعنی د چارچوا یاسای نو دولتی ده و کو جنوسیته کی ور ناس کرنه هنگ دوی بدنگی ده دوی بیجن ظلماتی و شوتاریتی هنگ ده ام دبینن ریبر ناودار کرد دکتر عبدالرحمن قاسم لو ده پیوین خواب روزنامه عربی راگهاند مدیای نو دولتی را یعنی دبیجه
او کمکوژیا هان یا کو به چکین شیمیایی چکین ریپینادای جا آلیه هر آلیه که وهاته بکرینه محکومه و کاره که دجمرویه براستی جی بیر آنینا به کاراسات و کمکوژیا حلب چه نها بو همو گله کرد بویا نشانه مظلومیت ملت کرد و لعین حال دجی داخازن روا و وکهویا کو کرد داخازن و کو هر ملت کدن اوانجی ما في خوه به لقال بيكو مخابن حتى انها قال كرد بباشي سر ملفه سر دوسيا حلبچه باش کار نکرنه و کو حمایه کی مظلومیت آخا به دنیای زیادتر بده ناس کرنه یان دناو آستا کردستان ده بکارن اوی کاراسات هم بکن صدم یک ریزی و تبایی جبو خبات زیادتر او به سربری هم بوی صدم به هند کو هند گروپن جور بجور یه اسلامی برنگی که دخوازن هست و سوز خلقی استفاده بکن هندک آلیه نیارجی براستی برنگی که دنی یا کو راستی اوه حلب چه بو پارک لدیروکا بجن گل کرد دیروکه کو کاراسات تراژدیا که مروی تیدا مشیاج عالی رژیم که دیکتاتور هوف ابجی بریا چکن کمکوژی شیمیایی کو ریپینادای عالی صدام حسین و لی شرمزاری هر زیاتر جی بوان ولات اوروپی جوادگه نافدالاتی یا کو لبو برجواندی خواه حتی ایروژی نکارینا اوه کمکوژی بر ریکوپیکی محکوم بکن یعنی وکو جنوسیتا کی نافدالاتی بدن ناس کرنه اوه کرتی بو محاس کر دبی قناها او شیمیای باران حلب چه تیدا هات کرن انی گریدایبونا روشا روشالات کردستان و باشور کردستان تیکلین پارتین وان دو باشا به وان دو دولت حرمی لعینی حال دجی کوراتی اوی کاراساته و باندور اوی او زانیاری ها ام بینه وره پاروا بکن دیسا سلاو رزن وفاداری بوره شهید کردستان دست و خوش به بو وی بیر آنینه ها براستی کو طال نخوش لید عین حال دجی خودی درکتن لوی بیرانینه او بخوجی امگه که پیروزه دست و خوش به زور سپاس کن تک سالا شبایا خاطنا به از خازم اکی کی küçük şvara bişinin brez seloki mey gişti tek latif جمعوان مرا سلاوی خواهی گرم شینه تازم اوی دیاریا وکرد سرچاوه رز حرمت هر بها گلی تماشاوان من پیودارم نها برز Ömer Koçeri ez dixwazim bi Kurtasî bidim nasandin tek Ömer ji Kurdistana Rojava berpirsiyarê PDKS'ye tek Ömer tu ji bixêr hatî serseran serçavan tek Ömer ji me re wê qala bandora Komkujiya Helepçeyê li parçeyê Rojava bike Kurdên Rojava wexta ku kimyabaran li ser Helepçeyê bû xelkê Rojava çi kir o çi his kir fermo tek Ömer mikrofona xwe ji kerema xwe re veke او سببو berê kerem ke طب باش بو براستی افکار پارتیا وکری پارتیا ماف و آزادیا کردی يعني كاركي بيروزا يعني وبيويستا هر سال جي يك بيرانينا وكا كراساتكي هاري جورا هاري مازن وكا حلبچا يك كاربيني ويك بيرا خبيني وام بكاربن تا چرا داي ام درسان جي فايده بكن يعني اف شتكي قلكي باشا يعني براستي كاك محمد صالح قادري حوالي مني دلال وبرادري مني هجا يعني باش يعني هنا دار سر قلك خالان بلكي بالي مدى ابو ازل سر بطيبم بس يعني دساد اجي كارم يعني ناخذ بوتني وجه دوباره بكم لبالي يعني كارن بيجن افكارساتا حلبشا نجبو يعني كشتنا يعني او اشاندن بجهنه بارتشكيج كردستان ما يا جورا يا مازن يعني ام حمي وكردي الحمي حتى بارتشك كردستاني ام قلكي في ايشيان وام قلكي في دلغمدين بون اجبر يعني و يعني 5000 كاس خلال دقائق هاتن يعني وفادار كانوا شهيد كرن ودحي هزار جي بريندار بون وحتى نهاجي قالك نخواشي دب كبن
جهشتوها حتى انها نخوشيه سرطان نخوشيه بجن يعني بنجشري المنطقه حلبجه حتى نهاجي بتريج حميمه تغيير الباشوري كردستان يعني فجبي اوي يعني امكارن بيجن يعني نبس رجيما صدام يعني تومت بارت برفي جريمه مازندا برفي تومت باريا فريق وردا وكا محمد صلاح جي كاراني يعني اشترتي بيجم الرجيم الدولي وك المانيا وك امريكا وك فرنسا حميجي باشدار بون حميجي يعني شريكه برجيما هبون اوان كومباني و شركات و درماني كيماوي دانا صدام وجرا بيكانين حشتو يعني صدام ندوي قوتا ما تابو حتى بكاربي درماني كيماوي بي عجباها بيك بيني وحتى بكاربي هقص كس يعني بكوجي يعني نامكبو ما كردا حميارا ونامكبو شواكي خاص شواكي فرميج بو كردي باشوري كردستان بو براستي ام نهاج ام بين السر رولا پارچا بچوک کردستان وکا راوای کردستان لورا في كراساتا مازن لسروان براستي يعني بشتي دو سيزي اداري و ملتي ما جهنگي دا خو حاضر كرن داك بن نوروز جبر او 2 سال بو نوروز بو شواكي فرمي لا يعني السوري يعني او رئيس الرجيم السوري حافظ الاسد دهشتو شاشاده وقتي او مظاهرات كي مظن الشامي پیدا بو جبر او قورتك هات كشتن سليمان عادي شهيد سليمان عادي شهيد بو بيشتي وي نوروزي صار دي هشتو حفتابا نوروز بو شواكي فرمي كسهيد كاربو هر نوروز جبر بري هنگي بچوان نوروزي موظف با یا طالب با هاتن فصل کرن هاتن ايش كرن الواد خصن او كرن فام ملتي مي رجابي كردستاني حميه اماده كرنا نوروز كرن يعني فما بهيس وك بقى ملاتا وبقى علامه افكار ساتا مظن بهاتي در حق ما كردادا براستي ملت كلكي غمجين بو عالم كلكي يعني راستن هاولو ميديا شواكي مرفره نبو وكنها مثلا او فيسبوك وتفاعلات اجتماعيه نها حاضر بعجبا ما نبو بس دي ساجي يعني ما باش بيس وباش عالم حزن كشان بارتين ما تفكر سياسي كردي يعني قوتن ام دركبن نوروزي اللي بس ام نوروزا ام دركبن بلا نشاهي وكيف بلا نا ليلان وبتريليبه ام دركبن نوروزي دا ام اثبات بكن دا ام نامكي بجهن حميم لاتان وام دنجي خاب بلند باكن لسلم قريفونا ام بيجن ام ديجيتيا رجيما صدام بكن وام بيجن بيجي ملاتيما ومرن جبو رجيما صدام بعثة فاشيست تشتا يعني فايدة تفكير سياسي كردي كارم بيجم كاك باقي تشتا فايدة في وك كاك محصلها جي اما جاي بيكر قالك يعني او ناكوكين هري قورد نابينا رجيما هردو رجيما بعثي صدام وبغداد وحافظ شامده هبون جوي اوي امكارن بيجن رجيما استخباراتيه اسد يعني قالك يعني اصلا قد در حق تفكير سياسيه كردي تقطانين بريهنجي وقتي كرد تحركت كرن وتخصن خوبجهن اصلا برفره دبي واري هذا اريكاري هذا كرن تابع خوجوان تشالكين كردا دقرتن براستي يعني جو اوي مثلا او تحالفها بو تحالفها كردي سي بارتي هبون بري خدانا شامل شون قالك بارتيين سوري رونشتن دانشتين قالك بارتين عربي وفلسطيني رونشتن وتخصتن انه في كراساتا مازنا هاتي سري كردا يعني فضحه رجيما صدام بكن وبشتقريه بدن ملاتيما وبرايما لباشوري كردستاني السر يعني يقولوا طالع بشتي هنجي وكي بريار هاسان درج تفكير لا تفكير سياسي كردي انه بيويستا اتخوازم با وقتا كرم كي تقول رولي بيجا فازنا هات كتمد في وري رولا تشولو او تفاعلات تشيبود بين ملتي مي كردي رابادا
بريانها صادنش لا تبقى سياسيه كردي انه هر صال ساعات 11 حتى 11 صلاه اول طبعا انها هشتي وحتى اذا هشتي ونهدا عفوا بعض قبون انه تراوستي بيدنج وقلت حداد السر شهيدا حلبجا شهيد لبالي صاله بشترا او بعض دقائق قلق بون كرن بين دقائق بس هبو وكا رسمكي فرمي هرصال ساعات 11 حتى 11 بين دقائق بريانها صادنش لا تبقى سياسيه كردي ملي فيها حميم الاتما دركتن كولانا دركتن في شارعه وخا دراوستاندن وما سكني بيش دقه ام طلابي جامعه شاميه بون تي برامن قالك صالان ما او تسرادا مزيد هابو سرتكي هري قوربو الجام كليجا ادابو كليجا اداب زماني عربي وفرنسي وانجليزي وابو ما او اسراد قلت وابن دقادا ما ندرج السياره هرنو بينن يقولوا امنجي ولو دلبيش بون انجي خوين قرمون انجي ما تخص ام نامكي ما ظن بجهن وطبعا مخابرات برهبون كسي يعني نا تشتكي وين ما تقرتن وبشترا وقتي بشتي وين ما تقرتن ام استدعاءات كرن ومفارزي امني وان قالت يعني نخوشي هبون بس وصاجي خورت وجين جمال كولان وشارعي حتى شاما فايتخجي تحسين كرن بوري هذا ابجي حتى نهاجي طبعا حتى نهاجي قال لك موظف كاك باقي قال لك موظف جكاري خو هات روساندن جبر انه تعاد بو يازدا ضربوا سرخوا وكا بين دقادر ما سكيني ياخذ ي مديري ويد هات ي بربرسي ويد هات جم تحركات بريطانيه او خلات حركات ما صار خذها سكيني حتى بين دقاد يعني دور قديان ما ملتي يعني بدهان بصدان كارمندين حكومتي موظفي حكومتي جكاري خو هاتنا راوستاندن وبصدان طلابي مدرسان دبستان هاتنا فصل كرنج مدرسي وان اجبر ام مصربون هر جاري هر صالي ساعات يا تحت يا زوب بنج ام حميد ركبن السر شارع وكولانين رابي كردستاني ام دركبن حداد السر جيانين بين حزار شهيدين حلبجا شهيد قال لك اصلا شيء بون براستي يعني هر جاري وقت مرو بحثي بكي يعني خلاص نابن اب قصتي وصانه يعني بس دي ثاني هر تم مديد انه دبين نبس انه بارتيين ما بيانات درخن بياننا ما درخن رجا شازهي بيدا في ويستا انه تشتكي عمليه جهبي او تشتكي عمليه صار شارع صار قاضي هذا كرن وقالكي بيروز بو بري دسالا انجمنا اجتماعي كردي وكبريالكستان قلت انه ام دخوازن روجا دوزدي روجا عفوا دخوازن روجا حلبجه يعني ببي روجا كي يعني دجاتيا بمباركرنا تشكي كيماوي بشي وهكاي هوبانا ب يعني اوكرن اذا نكي مازن جرا بكرن يعني راستي قالك هبالي ما دوستي ما هنجي وفتريدا كاريبون دركبنج درفا تشون قالك سفاراتا قالك قنصلياتي اوروبي الشامي وناما يعني نرازيبونا كردا رابع كردستاني دجي ابي كرساتا مزن بله مسئولیت ساخت که سپاس کنم جویا خاطرات daha peydarı me hene az wana bu kurtası bidir nasandın diberiye axaftına var da bir denge şivan perver emek klama Halepçe bu biden buhdar kirin peydarı me du kek Ömer Parizger Abdülmenav Kıran kek menav cigeri seroke hak paraya tücük khairatı kek menav gelek spas kek bakî ez xêratin didim kek Ömer Koçer kek Mehmet Salih Qadri mala wan gelek ava ve em îro xwediyê malê tên hesfandinê ew mêvanê me ne dostê me ne ez ji bunî axaftina wan û agahiyên wan jî gelek spas dikim gelek tiştên di cî da gotin kerem kim fermû de işte kek menav pevdara me dawi kev Şerif Sayda
Tek Şerif cigeri evci seroki cigeri hak paraya. Hunçi bxeyratın Tek Şerif. Mikrofonu hoş kerema okura bekle. Navxêriya dabin. Kek Salih Qadrî û kek Ömer Kuçerî hûn ji bi xêr hatin. Rastî jî kek Salih gelek tişt bi jê hûkirin da. û tiştekî heya îro min nebîstî jî min jî bîst ji Kurdê Rojhilat, ji Kurdistana Rojhilat. Kek Ömer jî ji bo yekê 16 Adarê û li saat 11 û heya 11-5 deqe derbasî Kurdê Rojava derketin li Sûxê bi rastî em nêzik 25 milyon Kurdê Bakurin û Kurdê Sûriye bêjiniya Rojava ya milyonek heye ya tune ye ê parîkî dilxwaz. Ez li ber wan parîkî fedîkar bûm. Em di sinif tahman. Hûn bi her du ji bi xêr hatin. زۆر سپاس باش Enha dest bi müzika xwe bikin piştî wî û em axaftina xwe berdewam bikin. Ruke dünyayê têra te nake Pêr li Nagasaki Hiroşîma Pêr li Nagasaki Hiroşîma Duh li Vîetnamê û îro li Kurdistanê Ma Heleb çehildikê Sal 1988 meha Adarê Gulê Newrozê dîsa dipişkivîn Ewrên reş û darî bi ser Newroza de hatin Bê kêf û şahî bêxweşî Newroza dîsa serê xwe xwar kirin û tovê xwe bera binê erdê dan ji bo carek dişîn werin Weylûnû 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 Wezê daketim kelû kaşxanan Wezê daketim serê bircûvan diyaran Wezê bi ser kela dilê xwe de mijûl bûm dîsa ji xeman û kulan û derdan birînin Ax de weylûlû weylûlû Dîsa bombe û barane her derê girdî min ji dûmane Dîsa nalin nala birîndarane Dengê dayika tê li ser lorikê wane Bavik bike derxwe davêje ser zarokane Lê zarok mane bê nefes bê ruh û bê cane Ax birîndar weylûn weylûn Dîsa dîro xwe nû vedikê weke carek dinê ji caran e
وك ديار بكر وك بالو كنجو وك آقري درس وك محبات وك برزانة إيرودي سال دشتا سليماني لكي لك هندري الباشار حلبجي فرمانة مكردانة فرمانة 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 دي ساعات انقلان تنزاروك وزيش تفدايك وبابانة هوار 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 لما فرمانة فرمانة لمنا يا برنداري وما بنفسي دنيا عالمي ببحسين سيرو كوري برين كردال هفين برابيك بن شحالي مرة تشتكيش دنيا يرى بنفسين بلا خلكو عالما ببحسين داكو تشاركش حالي ما كردار ببين ما جبن في بندستي درين هاوار 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 حيفا كردستان كويرو دشوتين آقر للسري ما كردا دوارين آقدايا آقدلمين دلمن آق برنداني وماخ مخابن من بزرن سر أخذتنا خواهد کنکلوژیا حلبچه د سازی ناونتوی ده چه قومه دواره حقوق ناونتوی ده جبو کردان حلبچه چیه دوی درباره ده دادپارز جگری سروکی حق پاره کک عبدالمناف کران و جمره بنرخینه فرمو کک مناف ایوال باشه والمان و جبو تماشا وانه متى راجع از حرمت آخر دیار دکم ریز میشتدم از هیویدارم که به برنامه که بکری گهدارین ما و تماشاوان مجیبه برنامه ما از دشتین که کک صالح قدری و دشتین که کک عمر کوچری آنین زمان نخوزم دوباره بکم بله دی ساجی و این اکتباره دو که ما دا چه بیدن ده آخافتن دا چه بیدن از بری تشتکی لگوهی که عمر و که صالح خوزم که تماشاوان امام بخشیم کردی امن باریکی قلسه یعنی لبرج بکنم سیاست دکن گرکی ما کردی که باش بان یا زمان ده مخابن از پاریزرم بینجی سالی من از به پاریزریه دکن به زمان ترکی شوی بونه هم دکن ناکن یعنی هم نکارن خودوار کردی دا زمان کردی دا بقاسی زمان ترکی جی خوب بگین بگین ما اولنو yani Halepçe ne konkujiyet biteniye yani Halepçe beşek şiri enfaliye
ji sala 1986 dest pê kirî û heta nê 1989 dom dike. Di em falê da di dora 180,000 kesî Kurd jiyana xwe ji dest dan. Lê belê Helepçê da çi çêbû? Helepçê da cara yekem bi cekên kîmyevî li Helepçê hat bombebarekirin û di çend deqa da 5,000 mirov jiyana xwe ji dest dan, ji 7,000 zêdetir mirovên me, insanên me birîndar bûn û piştî cekê kîmyevî jî koçek Kurda dest pê kir. Kurdên me yên tekoşêr ji başûrê Kurdistanê ber bi bakurên Kurdistanê û ber bi rojhilatên Kurdistanê reviyan ji ber zulma Sedam. Niha mesela komkujiyê çi ye? Mesela komkujî qirkirinê hetanî 1948 di rojeva dinyayê da pir tune ye. 1945 da gava Hiroşîma û Nagasakî bombaya atomê hat avêtinê, ev komkujî jî hate rojeva mirovatiyê. Lê û piştî evkê jî piştî qirkirina Ermeniya û qirkirina Cûhiya, mesela qirkirinê jî hat rojeva yekbûyên netewî de nehên kanûna dawî yan 1948 da qirkirin hate qedexekirin. Lê belê çekê kîmyevî di 1968 da li Cenevrê li ser wî hat avahtinkirin, gotin bêjkirin û wek çekên ku komkujiyê dikin vana tevbên qedexekirin li ser wan hatin münaqeşekirin. Di evkê da, di encamê da yani tiştek bi dest nehate xistin hetanî em bêjin komkujî û qirkirina Helepçê jî çekên kîmyevî bi qanûn bi peymanekî navnetewî nehatû qedexekirin. Lê belê di derheqê wî da di raya giştiya dinyê da evkê kevû. Yani tiştekî wek bê ahlaqî, bê hukukî dihate dîtinê di nava raya giştî da. Piştî mesela bûyera Helepçê li ser çekên kîmyevî dîsa raya giştî sekinî û em bêjin endamên yekîtiya navnetewî li ser vê evkê sekinî. Ser vê mijarê sekinî di 1992 dan çekê kîmyevî hatin qedexekirin di 1900 pardon di 2010 da ji millet dewletan da 192 dewleta qedexekirina çekên kîmyevî ew peyname imzakirin niha di roja evkê da ye. Yani niha ana çekên kîmyevî qedexene yani geren ne şixulandinê di tijarî da. Ez ya bêjim hevalno mesela me ne meselekî hukukî ye jî, ne meselekî mirovatiyê ye jî, ne meselekî etîk e. Mesele siyasî ye. Mesele ku yekîtiya Kurda tune ne. Mesele ku Kurd di evkê da tuwarê siyasetê da hevdû baş nikarin nagirin bi hevdû yekîtiya wan tune wekû kek salê ji anî ziman têkiliyên dewletên dagirkerên Kurdistanê jî xesarekî mezin dide tekoşîna milletê Kurd
û ji bunî maf û berjewendiyan ku bi dest bikevin. Mesela siyasetê da gewretî lazim e. Gewretiya çi ya leşkerî yan siyasî yan jî yan aborî bir lê bi taybetî li gorî siyaseta realîst van her tê tiştan jî geretê de hebin. Ji bunî vê yekê jî divê ku em Kurd yani yekîtiya me hebe. Em hevdûra li ser mesela pirsgirêka mesela çareseriya Kurdistanê da em hemû xwedî tevgêran, xwedî fikr û îdeolojiyên Kurda tev yekîtiyek me hebe. Ku ew yekîtiya me çêneve em ê hê gelek li hem leqayî van komkujî û qirkirina werin. Ev ya di jiyana Kurdan da cara yek em jinîne û ku em nevin xwedî tifak û yekîtî û em li pêşeroja xwe bi hevdûra wek milletekî nenêrin, bi hevdûra hevkar nevin, wê neve cara dawî jî. Yani raya giştiya dinyayê wek ku em difikirin li ser em bêjin hukûqê li ser ahlaqê nîne. Yani têkiliyên navnetevî û siyasî bi rastî li ser menfaet û berjewendiyên milletan e. Millet hemû li berjewendiyên xwe dinêrin. Wextên ku Sedam wan çekên kîmyavî li hember Kurda bi kar anî, wan çekên anika xwe ji alîkî da ji dewletên Rojava hatibûn stendinê, ji alî din da jî dewletên Rojava wê gavê yekîtiya Amerîka û yekîtiyan Avrupa li hember şerên İranê û Iraqê da piştgirî didan. Seddam ji wê bonê jî li ber mesela komkujiya Helepçe bertekekî bi tundî mişî Seddam nedan, mişî rejima Iraqê nedan. Yani Kurd wê gavê bi halê xwe man. Lê belê tiştekî çi hebû? Di nava Kurda da piştî vê komkujiya Helepçê da bi rastî jî ez jî wê gavê em xort bûn û baş tê bîra min hevkariyekî niştimanperwerên Kurda çêbû, ew tiştek baş bû, xwezî wê hevkariyê heta îro jî dom bike, ji Ewropê da jî dom bike. Çünkü ku em li evkê xwe li maf û berjewendiyên xwe xwedî dernekevin, yekîtiya me tineve û em nevin xwedî erkekî siyasî kes me nehesvîne. Gunê kesî jî gunê dinya jî bi me nayê. Ne ku yani gunê dinyayê bi me were bi komkujiya me, bi kuştinê milletê me, bi koçbekkirina milletê me, wê millet dinya ji ber me ve were Kurdistanekî ava bike, an wê mafên me bistînin ji dewletên dagirker. Tiştek wisa di dinyayê da ez hêvî nakim. Bes tekoşîn û yekîtiya me dikare bigîne mafên me, me dikare bigîne azadiyên me û me dikare li hember komkujî û tundiyên dagirkeran biparêze. Ewlekariyê ji milletê me ra çê bike. Ji wê bonê ez hêvîdar im ku ev yani kareserên tên serên Kurda ji bunî Kurda bibin dersekî û Kurd îndî ji niha pê da bi hev û nêkara mijûl nebin, ji hevdûra wek biravin, hevkarvin. Yani li hember hevdû neyartî nekin, li hember hevdû siyasetê nexeftînin. Em divê ku ji hevdûra bibin alîkar. Çawa ku di mesela 2017 da ji bunî referanduma serxwebûna Kurdistanê rastî niştimanên her çar aliyên Kurdistanê jî yên dinê jî jêra alîkar derketin û ji seda not û sisê bi ewkekî bi dengekî bilind serxwebûna Kurdistanê bi dengên Kurda hate morkirin, divê em wê yekîtiyê û wê hevkarî û biratiyê bi hevdûra bajon nêrîna min ev e, ez dikarim ji wara viya bêjim. Ew e. gelekî spas bû te kar.
Spas başavalım. Tekbaki denge tekut bu herhalde. Nahatte var ki. Böyle. Tek şerif bu bakışı. Tek şerif jiboyme komkujiya enfale bir taybeti Halepçe Lübakur bandorek çava çekir. Tek şerif ve jmera benutkhine fermo tek şerif. Öyle. Kutli pek mesali qadri o Ömer Koçeri şunda Brastij Kurdistan'a Bakur em pariki vakt Türk'e dibecir mahcup yani fedikar bu. Çima fedikar bun dünyaya da Nagazaki Hiroşima şunda bomba kimyavi Halepçe hatı tekandın. Yani dubara Halepçe çiğ bu. Brastij kıyametik pirmezin çiğ bu. Le em Kürdi Bakur geleme hizbu komelu partiye mezdettir berxwadan. Ciboyna ve az bedü şika tişte xwe binim zaman yek jiboy gel yek jiboy komelu partiye Kürdi Bakur. Kavakış Halepçe kimyavi bomba hat barandı o geleme hat katıl kirin canus çe bu. Kürdi Başur jiber Bakur o jiber İran'ı rojelatı çun ek hatın dagara butan sekinin prestiji Kürdi niştiman enete perver herkes ki jmala xwa o herkes ki jmal bata xwara be havale xwara tücari bi parti û komelê xwe nekirtin. Alîkariya Kurdê başûr kirin. Hineka betaniye danê hineka ama alîkariya wisa çêbû ku aynî wek 2017 da referanduma azadiye serxwebûnê ji başûr çêbû çawa yektik çêkirin wê çaxê Kurdê gelê me yani gelê me ew yekitî ji Kurdê başûr ji hev tira çêkirin. Lêberê em Kurdê Bakur vanêk em dibêjin em partîne hîzbin an jî komelin an jî tiştê din yani yekitî ji nav xwe de çêkirine me wek gelê xwe bixwe gelo geresk wê çaxê bi dengekî gir gelek mervê me yani gelek ek ji ber zulma Türkiye revîn Çînê Awropa gelek zanê me revşenbîrê me ji bo aldanên wê çaxê jî tekîla me ji hev dir hebû. Ama bi tiştekî fedîkirin ez dibêm me alîkariya Kurdê başûr zêde nekir. Firsetek mezin bû me dikanibû hemû cihanê rakir ser piya lê nebû. Kek Ömer Koçerî dibe ki ez texmîn dikim Kurdê Rojava ya 2 milyon hene ya tune ne bunu 2 milyon 3 milyon. Em 3 milyon. 3 milyon euro. Bele. Euro Kurdê Bakur tabi Avrupa 3 milyona. Rasta. Yani sedira de. On hene tune. Le xabadak vekiri o her şansde adarê gavak ku dikkat ki o ve 10 dakika anjî 5 dakika li ser piya sikinin ew ruhekî neteweyye. Ew ruh zarokê me jî yani zaroka jî şiyar dike û vanê ki li çîk dikibin Kurdiya min parîkî kêm wekek menaf gotî li belê me Kurdê Bakur Hena Kurdiya ve ne xerabe Kurdiya ve her dacî baş e. nana xerabe. Yani çava xerabe. Baş yani. Be her alî ki em ji Tirkiye çekilin. Bele. Yani ji metropolê Tirkiye me ev 6 heftan da zatım ez divirim. 11 salî bûm ew sal ez divirim. Bele. Ne baş. Yani ez vê jî lêbûrî dixwazim. Ne. Kek bi rastî di nav gelê me da gerek ji metropolê Tirkiye û gerek ji welatê me ji Kurdistanê Kurdistana
باکور د ناف گل دا رحکی پر مزن چه بو همه از بیش هر درکه هر مالکه ملت هات با هفتنی شقالا حلب چه قالا کرده باشور دکرن بویر رحی اگر پارتی و وانی که به چاقه پارتی دجی پاری که دزی وشارتی و یعنی ایلگال بون لی هبون یعنی کی هبون رزقاری جی هبو قواجی هبو یولیکول به پسکه جی هبو ایدجی هبون اما وانا وک کردکی کردستانی یکی برحی نتوایی برخانه دا اجد هندره وان یکی دا بوم لی ام گشت وک ترکات به صرف تمام ایرو لی پیشیامه یعنی که وی بی گرتوی پیشیامه هناك چیک شترکتن yani em bejine xawlu solçi dikirin hinek xwa Müslüman dinci dikirin wana ji balî ki komara Türkiye peşî li rihê netawayê ki bigire bi her alî ki hem di solçiyê de yani çeptiyê de hem jî di ser Müslümantiyê bigirtin nav gelê me de xebat kirin ew ji peşî li van Kurdê din naftewê ki dixwazin Kurdê welat par zikirtin îro bi rastî jî me firsetek mezin bû me wenda kir lê gavak her şansdê edaletê birînek pir mezin e li ser me Kurdan mesela heva dibêjin ki 5,000 kes hat şehîd kirin bi rastî jî di geliya Şeyxana 3,000 tilvê derê tên bombardman kirin gavak ji Helepçe bomba dibin direvin ji ber Kurdê Rojalat direvin ji ber Îranê direvin newala Şeyhan heye kek Salî Qedrî belkî daha başlanıbe dîsa bomba dikin 3,000 kes li wê derê da dikin û qirêderê Iraqê dişin Hemasar wana axê dikin wenda dikin nêzik 6,000 7,000 belkî hin zêdetir gelê me hat kuştin peki em ê çawa bikin di pêşiya me da zamanekî pir kin heye eger em wekek manav ji gotî li her alî Kurdistanê li her alîkî Kurdistanê bira mezin nebe jî çûk dibe feqnîne eger em yektiye çênekin di nav netawê dewletê dugelê Rojava yani Britanya dibe van dewletê dagirker vanê garantur li wana nikan xwe bînin ziman û xwe îfade nekin belkî hin jî qetlamê ser ve çê bibin yani ez wilo bawer dikim ez wilo zanim ev devletê dagirker çiqas wek İran Iraqê ji hember hevdirîne gavak mesela Kurd û Kurdistanê tê disekine li hevdira şirîketiyê dikin Türkiye jî li wan re dike Sûriye jî li wan re dike sibê mesela Kurd û Kurdistanê derkeve holê Bekçelik denk çok. Kêmasiya me ye tabî ez bi xwe dibêjim ev kêmasî jî em Kurdê Bakur gelek pirin yani hema li her sê parçeyê Kurdistanê zêdetir em gerek dengekî xurt ji nav me bata ama hinek Kurdê bi çepitiyê girtin û li serê çiyê Kurdistanê gelê me teref dagirkerê me de hat yani qetil kirin îro mesela Kurdistan vala kirine çûne ji Kurdistana başûr li serê Kurdistanê başûr bûne bela dixwazin ki dagirkerê Tirkiye û Iraqê bikin wek hevdinî yani bikin yekitiyê ji navberê wan çêkin Kurdistana başûr ji holê rakin
اساس من به تشتكي ده على كده من ذكرى بقرطة فقط هم كيك منافهم شو كيك مع مسالي قدري يك تشتات قوتن أصدقائم دوباره بكم إيجار كرديا مجي وقت مننا جبوينا في وين ليبرين دخازم جوا أفترض مش أصلا زور سپاس کیک شوی سپاس کم جو بایا خلطنت به بلی تماشاوانن هیچا هیدارم جنها و پی و امی هول بدن کو پرسکریکی نو ورن باهد و وی قاسه ام هاتن داویا برنامه خواه جبو بشتریا وی برنامه جمیوان مره سپاسیا خواه دیار دکن بمینن بناو خیر و خوشیه ده داوی ام بیزن باشتر ده به همه أنا مركز كي ضايبش باشتر بس لبه كيك باقي هر هفالك برا قلتنا خوي داوية ببش باشتر بله کرم که کیک ساله tabii. Grik ewe em milletê Kurd em lêvegerekê li xwe bikin bînin bîra xwe gelo dima em dîroka xwe zû bîr dike. Yani hafiza me ya dîrokî mixabin pir lawaz e. Yani em kêmasiyê xwe bînin ziman ew rastî ke. Û bibînin di nav her milletekî dinyayê de yani bûyerên dîrokî xwe ev diparêzin bi xwe dikin hêma dikin sîmbol bo vê ku bi vê rêya vê hêmayê vê sîmbolê ve tim reha hevpariyê ya hevsoziyê ya nasnama xwe biparêzin. Di nav İslamê de hezar û çend sal berî niha wextê em dibînin İmam Hüseyn şehadeta wî çêbûye حتی این روزی دبینن دنا اول شیعه همو سالا و روزی دا بیرانینا امام حسین دبه سبب حفظوزیا گشت شیعه همو جهانه ای یامه انباسا چند هزار سال بری نها ناکن اواکو جعالی فارسا و جعالی عربا و جعالی ترکا و سر کرده دا هاتنی همو روزی جیانا کرده دا کاراسات سر کرده دا هاتنه لی انباسا همه انباسا 100 سالی در بازبوی بکن انباسا شهادتا شیخ سعید پیران بکن انباسا قتل عام گلی زیلان و آرارات بکن انباسا شهادتا سید رضا بکن انباسا شهادتا سمکو اشکاک بکن باسا شهادتا قاضی محمد بکن باسا ترور کرن شهادتا دکتر عبدالرحمن قاسملو دکتر شرف کندی بکن انباسا شیمیایی بارانا سردشت بکن تنه حلب چه نبو ام دبینیم باجار سردشت لروجهالات کردستان جا آلی صدام حسین و عین وسا انی به بمب شیمیایی هاتا بمب کرنه ام باشور کردستان ام دبینیم او پروسس انفال یا حلب چه نها مجاراوی برنامه ایشاوه یا هفته و چند فرمان لسر ازدیا هاتی کرنه او هری داوی او انی کوکوژیا ازدیا یعنی گشکا اونه سر کردان هاتنه لی حتی نهاجی یعنی کردان نکارینه دناو خواده یک روز قبول بکن که او روز ببه هما مظلومیت عملات کرد و که روزا شهید کردستانه و همو کردستانی که لکی در جهان دبه و روزه و که روزا شهید کردستانه یعنی ببیر بینه او روزا تمثیل همو مظلومیت و کارسات و وان بیاره بکه او کجا آلی داگیر کرده و سر کرده و هاتنه یعنی اوه روزه بکه روزا حفظوزیه و کو سیمبوله که و کو هما مظلومیت آخوا به جهانی بده ناس کرنه حقوقدان کرده سر به پروژه کار بکن که او روز و کو روزا یعنی جنوسیتا کرده بده ناس کرنه ده آسا جهانی ده هر وکو یا کمکوژیا مسیحیا یا هولوکاستا جهویا یعنی ام دبه سر به مسئله تنی آخفتن نبه ام بزانن یعنی برپرساتی ما چنه وکو که شریف جی آنی زمان که عبدالمناف آنی زمان واری حقوقی و براسی بی آلی ده ما کم کار کریه یعنی حفظه اموال روژه بکن روژه دیروکی
بو اوه کو زاروک ما د پرورده دبستان را بگره و حتی پیر و کال ما انی لی خواهی در کمن فرق ناکه اوه د کیجان پارچه کردستان بویا یا کیجان پارتی بویا یا د چه دمک زمانی ده یا چه بویا گرینگ او بویا او تراژیدیا سری ملت کرد هاتیه جالی دشمن او در حق کرد هاتیه کرینه جبو چه تنه جبر سوجی وان او بیا کو کرد بویا فرق بینه که او زاروک او جن پیر کال سیویل یا جی پیشمرگه لو مالی گرینگ ام روزه ها یعنی مناقشه خوا دیالوگ خوا پیش بیخن دنو خدا و ام ساخت ببین سر کو یک روز و کو روز شهید کردستان وره دیاری کردن کو همه ملت کرد یعنی وکو نتر و روزه یعنی وکو حمایه کی وکو سمبوله کی مظلومیت ها اساس بگیره او دکاره ببه ناسنامه یک جبومه پیش نیاز همه اوه دی ساله از گردک سپاس دکیم بو همون خباتکارین حق پاره کو مجاری هانکی در فتشه بو انبشتار ببین و آخفتن خوبی نزمان سپاس سپاس کنش بو بشتریه و که ساله فرمو که کمر بله دیسانه اجد دوباراتكم دستي وخوش براستي سربي بروجراما باش تشتا قلكي بالخيش و كيف ما اني انه عم بقاربن تشتنوصا يعني بيك بينن برنامج في اواي في شكلها بنو ميوانك اواي كرساني ميوانك جزرات كرساني ميوانك باشور ميوانك باكوري كرساني وان بيرو بوچوني خوان يعني ام شروفا بكن وام تحليل بكن وام مناقشه بكن راسي تشتركي قلكي واش بو از بيجم يعني قلتنا خدا داغا قلتنا خدا پێویستە ئەم وەک تەبگەرە سیاسی کوردستانی بە شێوەیەکی گشتی لە هەر چهار پارچەی کوردستانی ئەم بکاربن ئەم ئەزیتیا خوای حزبایەتی ئەم حەبەکی خۆژێ دەرخن ئەو ئەنانیەتە حزبی ئەم عەرەبی دەبێژن ئەم دەرکە مەجموعی ئەنانیەتە حزبی ئەم بفکرن بعقلێکی کوردستانی نە عقلێکی حزبی تا ئەم بعقلێکی حزبی بفکرن بلا هەرێکێت حزبا خۆدا چالێکی خۆ بکێ و نەشاطی خۆ بکێ و بلا تەبگەرە خۆ بکێ بس وان بويرن جوردا بويرني هري مظن وكا بويرا حلبشة بيويستا ام بكاربن ام يك دنجبن وام يك دلبن ام يك جانبن حتى ام بكاربن يعني ام كانوا ارماجي خوال السر استا نبدولتي ام بيكبينن حتى ام قطومتو بكاربكن وحتى هر حزبك الحالي خو كاربك وحتى هر بارتيكي بخوازي بندي خو بيكبينه برجمادی خویی کسانه پیک بینه شخصی پیک بینه و من نگهن تو آستن بلند و دنگی ما هری کیم به پیوسته وکا لوبی کی يعني نلوبی کی لوبی اقتصادی هیا و از دعوت کی وکا لوبی کی سیاسی شبه السراسری جهانی حمی کرد دا بجدار بن ام بکار بن دنگی خواب جهنن قوات يعني ام 5 مليون كردن حتى انها او دبلوماسيا كردي چلنگ و گرانبوها تنايا بو تنايا ابحث برسا كدبي ام خبكن فاب غابا وابيتي غابا كتروزا ام هيفينا هون بردوابكن اب خلقها اب دائرها فراتربا حتى ام بجهن ارمان جي خوا وام دنگي خوا بجهن حمي جي جهاني وسباس بوا بدي تكمنا ونج مرة تكم كنت سكتر بيزن دیسا سپاسیا خوشبونی کک عمرو و کک صالح لكم و براستيجي من كك عمر تزايش الناس في الليبل كك صالح عمزود ناس كن چند جرا باشتاري كومجوين ماجيبيه ام چون لك باشور كردستان اجي موان زيارات كن از دیسا بدیتیم اویجی گله که پشم نه ناپولیون د پرسن د ویژن جبونی کت شرکی کار بکشتره چی لازمه دوی پره جبونی کرداجی جبونی که بگیجن مافو برجوندین کو چی لازمه گواجمت پرسن اجد ویژن یکیتی دیسا یکیتی وکی نکات تشکیل خلاص ناکه دوی ام هفدو بگرین یعنی ام دفجه به روحک میلی به تفگیر بن و دفجه اکی خوش
ایدئولوژیین خو و فکرین خو نکا نکو بردن وان فکر ایدئولوژی خو نکن پیشیا مثلا ملی مثلا ملی هم چاره سر نکن کس من نحسونه برای یکی تک مهیا از دیسا جبونی شهیدین حلبچه انفاله بجنا خود توینن ریز میشواندن و کمکجو نجا پرستن صدام و حوال وان سازین نجا پرست و کمکج توان بارد کن وان رو رشت کن و از دویجن بلکی اف شبه و جبونی سبب یکیتی و پیوندی نابین مکردا و ام جبونی برجواندی و خوی نتوی میدلی یکیتی که نوا خدا ساز بکن لهر داره وک کل مکیون و بهفراون و دل مش هفدورا بخوزه براستی جی از تمام نشتوان پرورین کردان جکیزان هیز بیون از وک دی هیز با خدا دوینن وک برای خود وینن وشخوان برانه یعنی دجمن جمارا ناوید کیجان هیز بیدایی گاوا کمکجید که هر کسی تکجه وکو که محمد صالح دوته وقتی شیخ سعید تا به کمکجیان دولت نجبونی هنه کرداوی جبو هر کسی بو کی پیشیان کتت کشتن خورد جان جوان جن میر کتک نکه لزیلان دیسا وسا بو لدرسم وسا بو یعنی تجار کی داگرکرین کردان لسر یعنی جبونی قتل کرنا کردا به بریاری میش ندانه به بریار کردا قتل کرنه لورا افدر ولاتن کردان دیروکیه جبونی که روژه کی کرد لو ولات خو قدی در کبن جبون ماف و برجواندی خو قدی در کبن جوی دترسن جوی بونین ناخوزن که کرد سری خوشی بلن بکن ناخوزن که کرد دنگ خوشی بلن بکن نیزی هفدو بون عبدو حلمیز بکن لی بلد و هم به یک بگوتنا دجمن نکن هم عبدو حلمیز بکن به عبدو را بون یک دیسا دویم یکیتی شبا شباش که برکک شریف فرمو بله از که خدا دست بیه کمی گلو چما همو جیهان گوه کرد قتل کرن کر و کور دبن لبله چما که 4 حبه سرب 4 حبه فلسطین آنجی 4 حبه چچن و ولات کدن ملت کدن تین کشتن جهر در که سری خور کن و لعنت کن آنجی پروتستو دکن ام تشکل بیشمی گلو چما امریکا و بریتانیا فرانسا ایتالیا آلمانیا آلیکاریا داگر کریم دکن yani ji bo çi em ji wan dinêrin ev digelê dinî bi dînî hinek mesihî ne hinek îsawî ne lê ev dagirkerê me ji Muhemmedî ne û em ji Muhemmedî ne yani em dagirkerê xwe aynî dînî îbadeta xwe dikin ama neyarê me dînê wan farklı wana alikariye hep dikin o tamamı yani hem Muhammedi hem İsavi hem Musavi inanca guri inanca wan guri ibadete wan adebe me giş neyaremenin o gava kamte katil kirin hamu gişi kur dibin kar dibin lal dibin çimaniye ev jiboy menfaateye گواه که 1920 و حیا 23 ایران ترکیه عراق لسر ماسه بجدولا چه کرن هنک لحب درا پازارلق کربون و دیروک داون پیشیا خواه حیا 9 سالی اف دوگرنات که ولو بسکنن باشله گدار بکن ده 2013 ده اف 9 سالی وان خلاص ده
همو اف سینور بطالن يعني ام چواد به ترکی به غیر بشو جر به کردی از نظانم يعني بفرمینه جبوینا و ترکیه د نابرا سوریه و نابرا ترکیه دا همو دواره بتون دانین çünkü ne meşru bu yani ne alani bun az dibêjim ki wek kek Ömer û kek Salih jî got kek menaf cihanî ziman di mesela siyasî çi dibe ew dizane em ê dîrê xwe bidin alîkî birat her kes ji mala xwe îbadeta xwe bike Xwedê li her derkê ye hani dibe ya Xwedê Rebbil Alemîn eger em ji alemin û benî ademin Xwedê me jî heye em dikanin ji mala xwe jî îbadeta xwe bikin geresk em li berî her tişkî em sosyalîstin em komûnîstin em yeş dînin alîkî çima yahu êkî Müslümanê tên me dikujin êkî sosyalîstî wek Rusya tên me dikujin em dibêjin demokrat û şik em hundirê xwe de bila em bibin demokrat lê em baweriya xwe di demokratiyê Ewropa jî nînin em ê rûpelekî nû bi rastî jî edibê di pêşiya me 5 salê me hene zêdetir ji tunene eger em va 4-5 sal jî hûn wek heya îro beta derbas bikin xeynî û Rojava û xeynî Başûr Kurdistana Türkiye em bêjin yani Kurdistana Bakur û Kurdistana Rojhilat em wan da dikin Kurda jî em wan da dikin hemû Kurdê me ê Bakur wan da dibin gişî asîmlê bûne ya ha wê gavê wek kek Ömer Kadrî Kuçerî gotiye geresk em lobîkî dudiya sisiya çêkirin û li vana bi dîplomasiyê li welatê me çi heye ji bin erdê me de çi dewletmendî hene li ser erdê me çi dewletmendî hene heya ji vir şinda ev dugelê yani ê otomobîla seyara çê dikin ê tiştê din çê dikin gelo çi tane pêşavê xwe yani ji wan re çi enerjî petrol dike xelas bibe av dike xelas bibe ê ji wan re elektrîk lazim e elektrîk çawa bikin ana dibên em ê elektrîkê li royê li tavê û li biha çêkin ji Kurdistanê 4 mevsîm hene her daîmî rû pir e û bihayê me jî pir e çawa ki berê petrola me pir bû wana li ser petrola me hevdira pazarlik kirin ki sibê dagirkerê me em dikuştin ji bo petrolê wana alîkariya wan dikin îro wek hevalekî hanî ziman birakî me Saddam ev kimyasalına ji ku derketin ji ku hanî yani ereba kimyasal çêkirina Fransız dayê Alman dayê İtalyan dayê van digerê Ewropa ki dibêjin em demokratin dan ama geresk em ji bin erdê xwe dewletmendiyê xwe derxin ji xwe re wek kitabeke pirtûkê çêkin li van dîplomasiya da ji Ewropa dewletê Ewropayî bêjin heyra wî çima alîkariya Iraqê dikin an jî wî çima alîkariya Tirkiye dikin İranê dikin a Sûriye dikin ji boîna van tiştê heyra dest nemedin navê me û erdê me qebûl bikin em ê wek wana ji we re pazarlika xwe bikin hîn ji wan zêdetir bidin we yani îro ji Kurdistana Başûr li sedî re hevde fermî dane sedî re hevde jî hîn nadin li çikê petrolê yani ji hatina qezenca petrolê ya bira dagirkerê me dest me nede neyarê me re yani vanê Ewropayî ji dagirkerê me re alîkarî nekin heyra bira nîvî bibin em gavak em yekitiye çêkinî û bi planlî bi tiştekî bi rastî jî bername xweş dibin pêşiya xwe em dikarin di hundirê 3 sala da 2 sala da hemû dugelê Ewropayî alîkariya xwe bikin îro Tirkiye İran jî û Iraq jî
gelek ateşe xwe, konsolosluğe xwe, nizam çike xwe li wan deran lobî çedikin. Yani dibên Kurda wilo betal bikin, ku amana bikujin, Kurd mesafê kirin, em ê viqesî bidin we. Ya pazarlığa xwe dikin. Çünkü ji vir şinda yani 2023 û 2025 şinda dikin planê xwe 100 salî çekin. Eğer divan 100 salî da em wan da bibin, em tu car dişî nabin. Ji bo navê edibêm di pêşiya me da 3-4 salê me hene. Ev wendabûna me jî Kurdistana Rojhilat û Kurdistana Bakur. Kurdistana Rojava an jî Rojavayê Kurdistan û a başûr jî yani hejmardina wan hindikin temamê wan bidin ser hevdin 7-8 milyon. Bira 10 milyon bin. 15 milyon Kurdê me İranê hene. İro 25 milyon Kurdê me Türkiye. Ev dugelna naxwazin Kurd hemû bibin yek. Di nava Rojhilat da Kurd û Kurdistan çêbibe navê Kurda bêxwandin. Eger sibê Kurdistana Bakur wenda bibe û Kurdistana Rojhilat jî parîkî çîk çêkinê yani ça dest nige wan bê girêdan em bêjnî bi rastî ê Rojava jî xerakin ê başûr jî xerakin. Wana çav bernedaye yani zimanê me Kurdîtiya me nîne. Wana çav berdayê milkê me, dewletmendiya me. Em jê ji bo dewletmendiya xwe dexin holê û ji dugelê Ewropayê re ez dibêm yani em ê pazarlıqê bikin. Ama gerek em lobî xweş çekin. Gerek wek vê bernameyê din bên çêkirin ji dibistanê Ewropayê ji dibistanê dinî çika derxin çiqas dewletmendiya hene wana derxin wek çikê raporekê û em li ser vana ji neyarê xwe re neyartiyê bikin. An jî tekuşînê bidin. Zamanê ji Türkiye anu kabulûyê bi rastî zamanê şerê çekdarî nemaye. Gavak em ralin şerê çekdarî hemû dugelê Ewropayê dibûn terorist. Di anayasa wan da jî terörizm ne tiştekî baş e. Wê gavê em ê parastina xwe bikin, çekê me ji bo parastinê gerezk hebin, lê gerezk berî em çikê xwe yani dewletmendî xwe dixin holê. Ji bo her du mêvanê xwe mêvanê me ez wan re spasî dikim. Bawer dikim em ê car dibê bihevdinê. Lêborîn dixwazin bi rastî ji Kurdiya me xelas bûn. Ew ji kêmaşiya ku min e Keke watî henekî spas dikim keke watî henekî direng bû. Belê. Hikûmet henekî diwarê teknîkî de ji me re henekî xeza. Ji bo Belê, van tamam. peyvên giranbiha ji mêvanê me re yekû spas dikim. Ji bo komkuciya Helepçeyê jî ji temamê Kurdan re sersavî dixwazim. Temaşevanên hêja bimînin di nav xêr û xweşiyê de şev baş. Şev baş. Şev baş.